Bwega sana kare murithiri wa Meru TV tukoina mbere kwe twicokagira na nyuma ya kumurika marama wiki tuwe urito na gukorerwa rangi ndeni mangathiti tukoina mbere kwe twicokagira na ikagita kara tuwe na mbere kwe twicokagira kwariria mantu mwanya muno mantu makoneni na mwerekera y'umugongo kana mwerekera umugongo karakarangia tandeguru karakarangia timbiyo yebere twekendereaga ima urongo mare kuima goma mare kumethire tumakinambere kwa makiaragirwa na muno nkurugagitanika kwerekera umugongo tukegwa tukiriragiria mantu ma uchumi na ubukarakarangia ta na mantu maramangi tukainambere kwegwa tukiaragiria agao ndeni mubango rukiri dwa emunde twina mbaditera wa ya mutende ukirole mundi twina tongole ba kwenda ni studio twina Bwana Samuel mati karibu sana kiongozi. Bwega, thank you. Bwega nontu wakinya Meru TV murithiria huyu ntika nkari chonde nontu wa chonde mwale chonde tima tu lakini no muwa chore bathirikari na tukeragiria mantu mwanya makonene na bora mugongo wethire tukithina mbere muno ndiungachia munini wa rais kwina mantu maingi muno methire tumakina mbere kwa makiaragwa critics na mantu maingi tu mara tukeragiria na kinya mantu makeni na sector kithomo kidogo tukaiwe tukeragiria kwogu akaigwa gitwereza mantu maingi makonenie na ndeto no karibu wetu na Bwana Angelo Kendebo karibu sana kiongozi. Thank you. Tuela watu wenu wantu chionde cha Thursday tukeragira mantu makonenie na uchumi oyo ni economist wetu ati nambere kwa iwe tutaragiria mantu makonenie na uchumi prabu ethire tubukina mbere ya chiringi yetiara tura nate taitangiria yenda mantu kana tenda manga na imbi kutakuria ira yenge kwa gute utakagita Bwana Samuel karibu sana kile murithiro wa Meru TV kengo tuwe tukiambagiria bwega. Bwega muno Bwana Faminas muntu wako betegiria rukirirwe ndimbo ya studio ndwimbi ta studio ya Meru TV. Yeah. Mukiria muraithiria wa Meru TV ngo kethia na tuga ibwega nundu wakwitha turi amwe nawe ukirirwe mundi turi breakfast amwe Meru TV na murungu atukethia tukaria mara gatumbiria kwa. Bwega sana. Thank you very much. Karibu sana. Bwana Jero karibu. Kethia murithiro wa Meru TV. Kengo tuwe tukiambagiria rwari rwetu rukirwe munde. Thank you so much Faminas na ibwega nuntu bwa kanya kautu thatu inako na nyaja na aru rukiri kwa thatu mwaja Meru TV na ibwega nuntu bwa nyamuraithirio Meru TV. Ibethirite be royal fans all the time na we appreciate it so much na ibwega nuntu bwa kanya kara tukethatu inako rukiriro na aru kugaume ntumbu timbi jetiri. Bwega sana. Thank you very much. Na murithiro wa Meru TV kinyago wetu kwa watu wageni kiri mubango kumathaino mwanka kurikiri mubango wetu tukeragira mantu mwanya tu utigachenche mutambo kengo tumenya nthiguru yithiritwe ikierekera ata Bwana Samuel kwina nthatu mbingi sana muniko na thirikari kurerwa estate ya kithomo timbega barabara timbega utina ndaoma chibitari na baithi bako andamana bagitagia ngugi batikagitani wakutu kuona munini umutunguro mugongo akianga kinenkanagira mbecha imbi kugira mbecha ino chiwi gitumikaga maybe kwegwa iki raithagiria sector tino chia barabara chukuru actually capitation ire kana tithiritwe kinenkanaga ndeni machukuru kinonto mbecha ino itakunenkanirwa gutigira ati mantu maukaraboya kire sector ino ingi ngwitigia mbecha ndikunenkanirwa na munini wa mutongeria wa mugongo atikwanga kinenkanagira mbecha cia departments alianga na ayumbi baraba kurutha merry-go round yao nuntu rithiro ayumbi 10 bakathike muyumbi umwe na nabo bakinya constituency yake bathi bena mbecha ciao timbeza cia thirikari bagutumira mbeca ciao cia biashara ciao cia thukuma ciao gukiria antu bara be mashinani wetherania na kubereca mworoto gwa thirikari so timbeca iri kwejano kiri capitation ni kwejano machukuru nuchumi trari kurikaba kabisa ni kwejano dita kwejano ikigana na igoro ndega gwa kiaria michemanio ni nakane cho wira kwa na rira president yari kanisani ndegirwa ugambe ta capitation kejano muntu tie mu Kenya atakumenya Kenya ni rari na thina itarete ndaya so
mbeca ikeyanwo na tichikoyanwa kiri empowerment ko tutige kurwa na empowerment. Okay, lakini kuririkana micemano ne kurotheka wantu tukona munino mutongo mugongo akuthina arabwa kiswimi kisi akuthibwe kamba bwambe mbechi no chionde no ntungwetegia no itethie bantu iki kinondo itagutethie tu kureta mantu kana kwagirire mantu marama kuonekana matakuthibwe gande kurone mutiari uroko nenkero mbecha ira bwana Faminas wethiro mbecha ikunenkanirwo cha empowerment mwekurura mama mboga nenkero ngiri ciake 5 kana 10 wethiro icio igakinye 10 akaruta kiringiri ciria kana echukuru wethiro icio kwendekana akaruta magana make 600 aresa kenda ndirakanywa thibitarĩ gũtuĩka atirito the tũgwatanĩra mbeca iria tũkũnenkanĩrwo ciuma rũkanda ya Kenya cinenkerwo mwananchi wora ya capitation yaya ibuku gwarĩra rĩkũrĩ igũrũ njari woyũ no woko kũgĩtanda kabiru so mbeca tikuma rũkanda ya Kenya cithi gwari batirite. Alright, bwana Credible mbechi no tukoni kinenkanirwa ichigutethire na njira no ereku kwagirithia uchumi bwa nthiguru uchumi bu kaukira kumone na mbechi niko yana ni munini wa rais ambuge Faminas when money is in circulation in one or the other ne affect the economy na mbuge ngitethia wa san kithure kindiki is our son in Mount Kenya East and Meru na whatever they are doing ibakuthithio ntu bubu yinde butebui. Okay. What do you mean bubu lakini timbo ya one thing it's a strategy, it's a political strategy ya kugeria kumobilize ground kana kugeria guciendia kiri antu but economically viability economically it's not there ntu kwe nukona na ndinya tha imitandao ni barethete manto ja 64 shillings ntu antu baritara mathabu ukona mtu mbeci bwana enkerwa inywa ni the achio tingo kana na 64 shillings ogerio tega feasibility ya 64 shillings ki mtu kira ifu mtu nya mtu rawetire mucemano usual empowerment uketha nya 64 shillings ile no ile mumukinyia kienine na imuchokia kaire. I don't want to believe kwina economic empowerment forum irete tuika muntu akwithira akwana na ngiri 5 ngiri 10 kana me kukwe mantu tutwire kurwajo lakini bwana Credible riri kundi bikonenkerwa tuge milioni kathumba mbechi ni titethi in one way or the other maybe antu bagi kundi kuromba mikobo ndeni ya groups ino na binambi titetheria uthina mbere bwandu aba maybe kiuchumi milioni kathumba imbechi nyana Faminas for example ituonete actually mbechi kinenkanirwa taende ya bole ituonie mbechi cia changwa ntimeani gana lakini tuegwa milioni kunenkanirwa taende rais na rutia milioni 5 munini wake na rutia I think milioni 3 wewe ntikubitia babange baruta milioni mbechi no chionde chithe netu ikaboni kimwe kiri kundi bibiri ititethia mahali the thing is we tugaga ki economy per capita GDP temanto ja the gross no the to ita 7 million but ikundi bire ni kundi egana na ikundi kina antu ukejo tara per capita ka per hand the value area yeta ki per hand tuge for example bo ikundi antu egana boko ngiri 500 bole antu 500 bo ngiri 500 le o mtu ari atariri mbechi ngana per person 1000 kwa uge kundi kiuge antu egana mtu nyageta kuromba mbeca ingarombe ngiri ingana ngiri so temanto ja mbeca mbeca no chire no igweto maukune chingei 7 million 5 million ende antu bara botarerwa mbeca yu ukejoteka per hand economic feasibility kana utimbechi tumbote the economic value mturia as a person although mbechi ga security naturi but I would suggest mbechi ka tukano itumerwe in a better way in a better manner more feasible way which is for example antobana arua patikwenda empowerment ya chiringi 50 kanega na rira mtu anenkerwe kirwa muko barienda manto jara bakona na metho ya kithithu thirikari na by that's the best way indari aja the other time and the only thing president omba kuthithia gutethia our son kindiki kenda ciendia Mount Kenya na Mount Kenya East ikuleta maendeleo jara jatare the first 2 years kenda tugana ndi
Gachagua kuma the deputy president tukona wasani na thimbrinji kuthithwa awasani agutonya jonto bakuga na ndeja the level 5 hospital Meru county ne kwenda gwitithwa level 6 actually Kamerugura I think ro those are the kind of things to kwenda kuona ja wananchi kenda tuona na thirikari ni kuthithia ni gwita ngui otherwise the economic empowerment iji ndio na cieci nani kancinge tutwire kuracio Meru county cia kawira mwangaza okorea akeja okorea antu igana kabwa ng'ombe imwe na ukona economic variant bara be mucemani juria na ng'ombe imwe thank you bwana Njeru. I don't know bwana Matuke iwe kwena something to add on the same na pia kwetherero kwena theto ati munini wa rais ati twake the empowerment ino wake na umite muji Tharaka muno ethiritwo agitumanaga ria kwina kia Tharaka na gutumana chikarege tuoni na tumanire na ara marimanti na tumanire Tharaka atiethiritwo akioneka akirutha why okay kanyamu waku wega menya nkugwigwe muno menya maoni mantu yes atumi kwenda kuririkania Museveni Njeru Njeru yeah kwenda kuririkania bwana Njeru empowerment etikurutherwa muntu wina into ta urirogo kakire kama yiruthira muntu urokugura watermelon rukiri mama urokugura watermelon ciringi 200 akagitanga agatinda kwendia kamuthukumira ciringi 100 na kinyeto ciringi 1000 muntu uyu akwa empowered bantu agwetera ntwira antu bara baciasa bakaya barugame araba muno mi ciringi 200 kana gikoi gitaiko kimwe athi ogete after miaka 5 bunge kwenda kurutana antu betu ba Mount Kenya East kwenda kubaruta natri deputy president na chiari Tharaka kana Mount Kenya East twa Tharaka rukiri ngurigara muno ndara ida Citizen TV ndona Senator Mahanzo akiaria nuntu ba ni chinge cia security chiorongo bichiringi to saindi imwe ya cukuru ende akauga uyu abatiri bantu empowerment abatiri kuthikuru thaku abatiri kubeta bakarutha arambe bagatethi cukuru ira akariganirwe kana constituency ya deputy president constituency 290 cionthe cia Kenya atiena constituency imwe kintu professor atuika MP wa Tharaka so atiomba tuika accountable nuntu wa maendeleo marama batiri kuruthwa na MCA wa Gatunga na mukothima to reducing to MCA kana member of parliament lakini atibatiri kutiera at least kuonekana tumaendeleo tuonekana maybe untuko empowerment tikuringanirwe no mbita chakariga kwa ena bikibiki over 20 kwa ena mbeza cha changirwe na changire mchango wake so kuringwa no mbita te empowerment imuntu onekera gutwara so impeachment ya deputy president Gachagua impeachwe nuntu kwa ukaramadira so bumuchokie mutegoni muntu atireja wi murimo uri teguragina so bumuchokie mutegoni wora bumu impeach noe genda bugana noe no mugitu ata ke muritu atu professor nuntu bakurita ari muntu dona so support ye all right we gukinya muji na kuna hata kurekana natumanaga kwaku ngikino ntu atakwenda kuya muji kana ishuguri mbingi tukomenya muji ora tukugira bana family nuntu igoro atindire kure irio nywa chai na kariba Meru county over 35000 yes narare muji barare muji ore konge tukugira turugira empowerment ino chile tukuga kuntu mwanya Tharaka so atindaga Tharaka constituency wewe kwina empowerment atatumane akayewe ngotabura kuthina akura konge that's what antu I don't know na tutumagire media wewe tije bito kwenda imply ya to kwenda kuga aya wengwa igoro na tumanite igoro tirare empowerment igoro rachemanite na grassroots leaders ba Meru county ya Meru actually barare ba county ya Meru baadwikanite nabo wake I don't know lakini ni kuona na kuja
All right. We sana. Bwana Njeru iko kunenkanirwa intatabiki. Actually it's true. Bwana Samora wetagu ntu terecha kali utu ni bikibiki chiana nkanwa ti chekali gaki. Buntu mwanya mwaniko inambere kwa kinenkanagirwa into maybe kagitara empowerment ino at least atira kwena murandi wa rudhowe ni kundite buko kwena bena murandi fulani bakwenda utedero ukiri ntu kutina empowerment ya rudhowe tena agenda kwena agenda maybe ndakache bikibiki kurudhero agenda barugura sako chiago barudha mbimbi untu bubu bado gutiguteithia mu Kenya oyo wa kawaida oyo erungu na au bugire family as mwambirio these are political thing na way political thing antu ibana siasa they should do it iketo mukugwa ategweta Tharaka-Nithi county na Tharaka-Nithi county ri utena antu bakwenda kwa empowered utena mama mbogo kwendia watermelon utena mama kwendia machungwa kwenda that 100 but empowerment you ateguchikia Tharaka-Nithi nagwero atikuthiwengwa atigweta wengwa niki atigweta wengwa na gweta nangi na that tells you mtu enja na ndeno kumenya mtu enja aligwa na ndi I don't need to campaign at my own county I can campaign elsewhere na nti upinga ona nti na thina nacio nontu na at the end of the day kela uningo gwa na siasa mbati ulinga siasa chava methodology ngalinga na siasa indike siasa but what I'm against netueka like etueka economic empowerment or is an economic tool na tutueka batu itonganiri no tuitokwa empowered which in real sense there is no empowerment ekuthiata ego happen na mbuge uni impendete power ukajo tueka uni ukajo tueka wena power families na nya antobenu nja batikuwa the power you have then I know ntakuona power ira wena ina maana na you are in power kenda antu ba mauto tongeria bwero bulejo rubwe mutwe kironi kireo kiongo no kuona na nde watueka we have a deputy president who is a deputy president a deputy president imutorojo to mbagokera tokera no president yonde guru imumtoto mbaine no tokwena constitutional provision ilio siombo to ma president in time ko in katu ina president to ina president in waiting no kuona ogeta Rift Valley gitara moi mwanka narua they feel the impact ya president wa already ali president no kuona gachagwengero no to ba erwa werwa ukabira ini ukabira ndo what have you but unipenda mutongeria anto bakufeel ukone gitara moi waigagwa PC entorene enu utimuntu tamenyaga PC kwena munene wende gurune around na ante kuga our deputy president ya mukabira na ante kuga o Mount Kenya East na ante kuga o Mount Kenya but we need to feel his power no kuona and the power we need to feel him by whatever he is bringing across kedra imato ja ndams ituje ndams chikaro kimbudget ndams ikenjwa kimorero sijui whatever ndamu embere ko enjoy tu me achi budget ine na igukubia na what have you may lobbying na igekaro kimbudget itera gwene kambia ne karikia ituigwe chamero ikwamberia mbere tuigwe ria twale no tongeria bande deputy president kenda rojo tukiro tukubwa deputy president ringeni kura tuthatu na gitumi gya kuringa kura imbieto mi deputy president atauma yoswe imbieto mi aumire Mount Kenya na imbieto mi aumire Mount Kenya East ino ntu iba kwenda kura cietu kenda tukiringa kura ira tukiro ituko wa deputy president tukatwika tule wa deputy president as an individual kana muntu no tunande me what you arrive to ituyeka tule nenkerwa gete community konenkerwa gete imuntu konenkerwa gete no to gete at the end of the day gete uteliambi itutelia community and what I'm pushing for ono tukithiragia this economic empowerment which for me is a political tool tiga tulete those tangible things mantora jale mere gitara gachagua we want to see them today mbugire kaire Tharaka-Nithi bridge area from mbuga kuma ndi mwana igitara abasani mbade na bazinge cietawa kathanga ciuragirite antu au kathumba na etulite antu kulira every time and now and then ndagace uni thithiate ni thithu ikaraga uthithwa na arua twina deputy president ri ikathithwa ri alright wega lakini bwana Njeru ndiuria tiriri itwe tukiona munini wa rais agirutha michemano teno akitego na ina muchemano na atongore kuma Meru na michemano kagombe thirtu akirutha consultative meetings inu na araka
Karen na kwaraniria na atongoria kumenya mathina mara rumirite wontu Berry munini wa rais atithiri twari utongoria ni mbuga atithiri ti mwankari utongoria ni actually mbuga nende tuga kuendelea kuona bugu. Don't you think michemani ino ni atetheria atongore baba kwereza munini wa rais imbiyo kubataru no ntumeatia kumenya nagu mashinani bwakuri no Fabinus unaona deputy president he has been a minister and a key principle kema to thirikari ya UDA before the formation of the government 2022 equal na those barazas each and every county na Meru county area jakemu unaona watu wakakaa chini bauga atiri twajuke thirikari ya UDA turienda ABCD unaona beto kare ni kairi grassroots leaders beta kuga turienda ABCD na ndigoro bareti irundune beta kuga kama nzogo gwa ka president orairua ka deputy president orairua na mbwe bwana Samuel kana gate andika kana ga kwenda ja inscribe ina stone kana alienda ja andiko ate kenda manzu ja tuika ja gusink ndene wako jero jara antu bakufisi inde grazi bwana Njeru tipo empowerment yena bu makwira na kanga toragia against probably deputy president nonto na wetwa area to rake we spelling area to yena dina deputy president yo atu eno atithiri tie mwanga exactly na nakumu compare na moi akarire mwanga 24 nakumu compare deputy president yo atu eno ari minister wa interior mitemani yo yarotha wetaira wa ubichini yake enu arothagira kemu kwa ukarotha kwa kungita so mtu nabatiri kwigwe na anto ake kugitata so ukakwithirwa itokwenda maendeleo maruthoa maendeleo no mwanko menye mbio ekwendekana na karia yes ni the bridge tirakwa nontu professor to the deputy president igoro ito ari na moi kwena ni the bridge na iko ari na antu be thirikari ni banene muno bakirugito mukiria na barabange bari miru ino na tetaro thori iturari na Kibaki aempawire miru na inyenene muno bamuthaura barabange eshimiwa na ndeba wetana gitio itaru tho tawe tawa kawa twigani thi bridge ya nene ya thuka twira deputy president au madaraka ino watwiga deputy president ni thi bridge kuthuka muno mtu kuma madaraka ni it is not true na ito tiga kuigwa twina siasa cia malis tukawa twina siasa cia igukara tothu yani tagite kugitira batirite kuthi na agu mundu gikuthi no ende gato musukume kuna ngerekano kwenda kweana na ngwitigia ba mama beto bakambitigiria bari bununtu ndiramwe kuru mwari ategwa mwana kairia ndakegwa mwana alija akarne kuru bakuru kena bamurutana buraumba kurara na mwana nuntu no amamire kire mwana agakua muntu atona mwana kairi no amonke gamura kinyaneria therefore anto beto ba Meru na Mount Kenya East kana kikambe kani kambe kwibuto kinyanga tokauraga tokuga tukugitara ati athirie mwanka na already twambiri kwigwa level 5 ikigitara the other day ituregirwe mantu ma 7 billion ikeweka cha kurutha ni the bridge lakini tukwenda itukachite takakuri nontu yani takakwenda magocha aruthire gutwika deputy president nango kosoe bwana Njeru na heshima deputy president atataro kuma Meru kana Mount Kenya nontu kwa kura cha Mount Kenya okay kura chende kana aya kuma Western kana Nyanza are we together kwina qualities ira ari na chio igukeni mutongeri wa mugongo au oyo no agagitata no akwenda na one of the qualities ni nukuona na kureta batu amwe ukaririkana June 2024 yes bokorotha maandamano nuntu imuriko wenu warotha warothire watwika ayumbe batikinya kwa constituency chao lakini munde through programs ibakothina bakaraniria na akari nako no wone thote kwirutha lakini kwirutha na no gwigwe kwari na intention weno kuoneke wetwa nuntu igoro
na rukiri ngoragwa gwana magazeti ni that kwina mpaka iratia rebiru kuruta wira babutwa kwa jeshi bara bantu babutwa kwa polisi barutha kiama kiao gitwa FBI so andu bara batiena target mbega ibo basukumaga antu na batima agency bakarata antu bathu are we together so me atuthungira mutegonira turi akari bega na tukiendagira miru bwega na Mount Kenya na Kenya yetu bwega me atuthungira mutegonira ya utuika ukaigwa no kwenda kurugirwa bia kuria bana family imwe kuruka na mami waku na gukwira sawa tutikurugite arungira kitchen lakini otikira kitchen no ako kumugasa morie nkareri lakini kitchen na kuruga chapati na kuruga mujere utietere bibe so tutiathirie mwanka tunenkere deputy president wetu time na mandu marakurutha itwambiritie kuona matiara Meru level 5 ithiete level 6 utiraugirwo kwinuka na gukara na antu bake ba nini igoro atindire nabo the other day twari nawe no utikuririkana this year twari nawe twina Meru Tharaka Nithi na Embu so inata turenda tindaga muji na kwendekana imunjaruo re nyanza na kwenda kumuona na nwewe na wata nwe nkuruki nonto deputy president no Kenya deputy president to Mount Kenya no Kenya Muntore Lamu na kwenda kumuona Muntore Turkana na kwenda kumuona so ogetwa kiatho Turkana na kiake nye Tharaka Nithi tende ntugwira kwa na empowerment na ari na empowerment kadi na ari na Migori na aratuika Luo Council of Elder so wayago skip kuthi ko tuika Council of Elder ataruo bona be part of Kenya government nuntu bakuona mtu wao bakumukenera ende ukaya chakariga kenda woya gukaria arwa nyukwe bakithetania tende bibale kaya bogire itaga go bakwa ona kuwa tugia ngaidia miti uyo ngakauga hari concrete na bijo ende woya karie arwa nyukwe bakitheta na mugongo gweterete nara Alright, bwega. Bwana Njero tutiare muno aguma ntuma munini wa rais muno. Gaturaithe mutongoro wa ndegoro ya Tanzania. Na thie na mbere kwegwa kingaga biashara nini chia Kenya kwegwa kirutha wana ndegoro ni ya Tanzania. Onto bobomba kulingithia Kenya na njira mo kana irengi maybe kiuchumi. Na maybe kirego maoni ma could you think this was the right decision tamutongore wa mugongo? Mbere mbuga jau ya suru kuromba pompa second I just hand on what my friend has said especially kimanto ja kuwa munini rais na gitivite bia siasa biteza na kwa kimbati mbaya na twina professor baba ingi nthigurune twina nya professor baba ingi Meru twina professor baba ingi Tharaka Nithi twina professor baba ingi nya Taita na Nyanza na whatever lakini gitigia siasa gitieza na kwa nunto bwa qualification cia maratasi I'm one of the advocate but twire basukumite muno manto ja academics to be considered in leadership kana mtu ethana thomi nayo very space ya leadership nunto the betha different way of doing things ngurukie mtu tu just kuruksa mwana nunto rombere kuringa gituma samwe akaruma kuthithia ate kunenkerwa giti kwa utu nenkeri giti kia Mount kia deputy president as Mount Kenya nunto we deserve by number of our votes and by the what we contribute ki economy ya Kenya secondary mbuge manto ja uga kuga manto ja nithi mbrinje ndo ta vitu tikuga ni thuki muno nunto kindi kina ratonyere onene but unia mbendete thirikari muno by the way and I love kindiki is a profession na mtu thomi and I love those kind of people but atu mutethia nukomea njuri yewe ndiretha ndisa ya utonya okethera ntu bara bathiurukite munene utu mtu geragia bamuringa rampe we mura gukubu nyana ara gukuthuki gukubu sana but it's good kumwira atiri menya Meru kana Mount Kenya kuma Tharaka Nithi kwijoju utiro tuona mutongerio nene kurukia uturi ki professor kindiki anto barethera we kuba kiruge mtomukindia ba muthaura atutiro tuona mtu nene ja
ya level deputy president kairi Mhm. na ketha kwi mathina ja twire ja tathiru ibo batwire ku be minister be whatever na be na power batwire na chio then we don't expect those problems to karana chio twina mtu munene level eu no kuona and that is why we are pushing leo twina gitekia deputy tutije that tuketha twina kio 2027 twina kio for those 2 years no contract to a year 2 years and a half na ndino tutije whatever we run fund tomorrow dai me ake twina yo irikia tumituchu kuma twi nyamba to ni tuichu kuma na roiro tuthithirwe mathina jetu no tutije what will happen be tomorrow na kenda nya tomorrow we thrai better atukwenda mwira kiraiga atume better this generation itina manto ja maingi itina mtu wetu itina anything they are formless they are tribalist they are whatever kira bakwenda it is tangible development so much on that and we thank him so much and we wish him so well that tiga to feel that by the way to end on that the government is doing well so far in our constituency South Imenti through Shandrak we appreciate him so much it won't so much of development it won't actualization ya some of the offices ya dirikare ya sub counties to the sub county that to actualize to this time to the office ya registry ereti Dr. Shandrak through the current government it will to na nduma center ijeka involved ereti South Imenti that no to ikembadi certificate and death certificate wakue au na njira nyingi muno na rugurite njira ire mwe cia county government kwe wenyi wanda bia marigo bikiwa mumungu kuthondekwa we appreciate him so much no to itwije it is through the effort of the national government through our MP but ito kumwira ategere manto ja youth muno especially manto ja mubira so naturire tu usana but all other things we appreciate him so much na ito appreciate thirikari but we are pushing him for more not to in the highest position in government like we've never had before ito thirwe manto ra jaremere brinje weremere igitaruo ndetuire time immemorial nithithe ketha ino to in the highest office we have ever had ayo angeja surumbuge feminines I think it is very pathetic it is inhuman economically it is mea itwetherete twina mikataba mingi muno East Africa countries especially mikataba egutwitikiria mobility anto na trade kana mtu twika no umeana wete Tanzania no uthithie biashara no umeana wete Uganda no uthithie biashara na gutena so many things it is country kind de goroira mwankara thaiji bamuvaga even without visas you just have an ID ukalindika maritwa umite Kenya ukajulia some forms ugetikirwo gwita Tanzania and that is the country we need the block the trade block that we need ketha twakurania economically and kwigitarera uka nyuma ikwari na such kind of things ria kwatuika nyangombe cia Masai cia Kenya cikuma Kenya cieta Tanzania ichiera gwaite mangwe na water na I think ndikumenya no ku advise suru arienda karaja wangu wa makeri kana ye problem ira turare ni Meru County na ndibo thuki I think utongeria bo ekuru na te ekuru bathuki lakini bo tuma ekuru bakaraje kabe na hata power bako and sorry to say I have my sisters I have my mom only personally nyankure tu mother na kwa mtu moto ugaga sometimes women they are good but there are different types of women across the same time or maybe in a month you'll find different types of women kirimwe kurumwe you'll find different types of women kirimwe kurumwe no they are controlled by so many things emotions hormones and what have you na ntekwenda kwaria mbeja kwaria buthuku but I don't know can I advisors can I those controls but I think it was pathetic nonto ukeja kutuika ukenga wana biashara banini Tanzania wenge ukas wenge those mosque traders wenge na Kenya haja dhaizi mea utinga mumero uga mtu kama chunga uga mtu nyombe grass atigera maiga nonto na ndemenya ukagera maiga unyombe ku grass ikagera ne kaunango nonto in Kenya currently the most number beggars para to in the country Tanzania tegutikia gwe town itina Tanzania's beggars na
not I will mbuga ngutumira ritwa ruthuku but they are disabled differently but antu baromba street antu babeja beromba street most of them the highest number ya Tanzania ukona ugeta Mombasa na region ile cia across Tanzania most of them china tulinda Kenya twina traders ba Tanzania baingi muno Rwanda Congo thaiu keja Meru antu bara baingi boruga ngumu ni antu ba Congo na Rwanda na we don't care about that no nto watwika ateruga ngumu ira no tumumero kwenda kuruga ngumu ri no kuona na ngumu ira ta kuruga mbeca rimwe sometimes nyera gwicha achoke in his own country gushiga ati gwariku na I think it was banned na tugatwika tugatonyo ndobora every country Kenya ithithio inge Tanzania Uganda inge Kenya Tanzania inge Kenya then tutitha twina East Africa community na nye economically it will kill na already to by the way Kenya controls GDP Kenya it is almost the growing East Africa she combined yonko it is almost in the growing East Africa she combined akina Rwanda akina so ija kwambiria ndeme tukiona arimo tukia mutisto ya America na the western countries na tugetikiria nuntu eko mo hao nyambirugeti akabanga gutugura utukari Kenya mo na ndeguru na and there are some things you just need to cool down nuntu inya tukabanga kuthithia economically Tanzania ekethe affected so much bwega sana thank you very much bwana Samuel tukomenya etwere uri onete ata do you think tamutongore tu moni maku ne twerega mutongore kuinga biashara chia maybe antu baba nini baba ina saloon tour guides bantu baba ina small enterprises kubaingira na kubachokendero cheo nuntu bwega kweli ipo hapa minas ngwitegia mbere tia komenti batiri gucokia ngatho nuntu kwa constitution ya 2010 Kenya tukibwega nuntu twina democracy kuga matumble muno sulu emwe kuru tukathugania igure emwe kuru lakini rangu kocha tia Kenya tiaririkirwe kusuru ali president ale na the former president so ingwete katiba ya Tanzania rinduko batagarura katiba tukigarura katiba batarutha sheria ile gufe bantu so bobe na katiba era nkuru era ya mkoloni era baruthite gitara mkoloni no kimenya abo batumagira sheria bathia nini yao policy yao socialism mantu marama ku utiona kinya kurima bena kurabari magana kurabaturaga so sheria ciao ikariura na ikariura chigo to affect taturi to affect nuntu ukaraitha jamii imwe ya Tanzania kwina Maasai ba Tanzania na ba Kenya kwina Kuria ba Tanzania na ba Kenya yani ukaraitha na antu ba relatives lakini baathuranirwe nuntu ba gutuika katiba ya mbarira itikuguyana na katiba ya Kenya so tukuona tatuthiite bwega na nuntu kwina international bodies baraba thungagira mandu ta mamu babatiri kuthi bakandi vice president kenda East Africa block trading block East Africa karabwega no mwanga kwithirwe twina untu butakwinyirie barabangi nuntu tukenda gutara biashara baingi muno kinya ba miro au bakara Tanzania lakini bakara no gwa bunene muno nuntu ukathi ukaregana sheria ciano rimwe gura no otono exactly so ni wa affect na iba batiri kuigwa na batiri kwa advisor international ni mwera pa East Africa na barabangi mantu metu mauma kwa ibwega sana nchobi chiengirwe kiria na ba miaka 18 utena miaka 21 utiomba kunyu nchobi the same time chengwa kuendelwa wontu mwanya utile online utile kuendelea nchobi na around karibu na park utina actually mareo mantu kadhomba mara methere tumakera girwe supermarket utile kwenda nchobi na ara mikawa utile kwenda nchobi kire beaches kire petrol station kuira nchobi meji kana kugire na barabara ni mitani dining utile kuira nchobi online home deliveries hooking gutina kaniwet igukuregana naku kwenda nchobi no takinyete miaka 41 utinyu nchobi no untu wo bomba kwegwa bukaringithia economy yetu in one way or the other kwena kanibu bwega kwena gintu tweta trickle down effect
na mbuge kwa mbere might uni I appreciate nyake thabo mba gwitaithia 25 years no to most of the people majority of the people from 18 to 25 years mtu ya extra guraga na guchwambia lingi maisha kutu mtu ya kwambia kuthithia hata kuthoma pesa ciawe although people have come up with different ways ya generate pesa TikTok kusubi online businesses no there ni mtu millionaire by 25 years but the majority of the people mtu rote na skills ya kuchwambia in that manner from 18 to 25 years mtu nendera agicwagambia lingi maisha na nsobira actually igento ga kunyorero kwenda weekend igento ga kunyorero kwenda ku relax your mind na I think uti muntu murebi kana muntu nywete omba kunguru economy kana omba gwitangugi ikio tuminye ingiro mathaya muthenya mwanka mathaya ogoro unyunya thaira wetete ku mama kendo giukira wicoba gitoka thithia ate ugaitengugi so no affect the people that papa gwita biashara cia nchobi omba kwendia na what have you but ukeja gutega no tukwethekana 1.3 million number of jobs ikaura but ukeja gutega the great effect for example uninkwendia ndina club kana ndina point nkwendia nchobi bandikite anto bairi oibo bagotara nugo bakeja mbuga 1.something million tuga unimpandikite anto bairi but at the end of the day nchobi undenderia anto 20 batinda wa kunywa nchobi batita ngugene runene ka batita ngugirunene so ukeja gutega at the end of the day nda provide employment to two people but ngo kill business opportunity cia antu bangi 20 bara muntu aritinda gwita ngweci awe na agaka ndiguru so at the end of the day you may lose one but you can gain bwega as I support them on that bit they support nya bagerie kuingana na some other drugs one some other time I was interacting with one of the Gen Z mtu na miaka 18 and 19 whether aja nyume thimu kabene thimu kireka vya thimu aithite bangio ala aidha sijui kwe thigara ndaiwa bakiwa ina flavor different trees tete thigara menti nyande ambere cha menda ndagerie kwarangia no nta karaje kangu mukonde muno ndenda kumenya exactly what is in this guy na twarangia no kwa igwa kimbira hiyo wanakapenda sana iko na flavor tofauti hiyo sisi kama sigara na ukethera muntu ina meke na alitheka ona alikaraguiri tu kutheka kiani kuona muntu kuna gintu giutiriga mugwiri jo uti mugwiri jo kawaida no kuona ukona ndini into bibi ekeri nyume methimu no kuona so if we can take a step ahead toka push even for more imanto je no to ja nduke unaendele most of them nyaba takunywa thigara nywa bangi most of them okay you push to that extent to kill that ni manto jan drugs chobi bangi drugs ukatwika ile thithiru ata joint for luxury kana nto bara bena mbeza cia mtu rira kwenda ku relax rira kwenda kunoka iria gweta kuthithia manto rira ukatwika we are sober all the time kana all throughout the day kana ethero takinya engine kutwika ugo no kore into byaku ikiriritie kuro yo nyaga kara kwawe ntuko kiume ke mwaire ya into bya ya kenyunya into byo te muntu tinda na no to into bya wagure lakini ande watwika wena miaka 15 20 18 20 nya 25 nende kwambira kumbe ndio kalia kana kumbe ndio empire then be sober be ndio empire ekinya gitara kore okare bwega sana no ntubote mderwa thachetu gai kuthira na tupote tukimurka but kwena gintu ndingienda wekera wazi bwana Samuel kwena ndero chithiri gitamba mitandaoni ikiona nagiri bora machukuru na Narok County na actually county na Tharaka by the tuma karakari state yayo na kwena criticism muno ukirekana munini wa rais na thire twagiteanirie machukuru magundu kwake na ya thinara kunenkana empowerment na kutha mwantu mama ngino ntuna kurutangwe untu kura konge maybe on this omba kwegukira ntu betu ata muno baraba kwariri ntu ibwega nuntu bwa kinya ni ndaga wontu bwintanga muno bana faminas lakini ndina kugurirwe kidogo number 1 tabaramba mbiri kuga tutiomba kuyukia untu bura tuwikira mugongo ni wande future president untu bura bwa waka chukuru kana chiri na for your information indari kwa oversight committee the former MP ali Bori Mwiru na gutiri chukuru kinyemwe etaringiritwe gwakirwa klasi kana kuruthirwa infrastructure
na nontu babura machukuru makagwa ni national government gukurukira member of parliament na chukuru ira ni mbake na nontu ni mbake utiomba kuwa deputy president tabura bambire kuga rari ingi Yes. kuwa deputy president tubatiri kwa irie murigo wa waka machukuru nontu na kuruda empowerment inu nä gakarata tå korwo na empowerment kana tå korwo ta kå rå tha magoca nondu atithia auga matukuru matharaka imwe kå rå thä ra empowerment kwä na MP Yes. so ä rä gwä ra ya MCA na MP na ciaca ira må tå ro ciothe ciaca ira ita må tå ro jå cagia otana mä gui akathia gatara kä rä thia yake akaruta kä rå nda mwije migwe kwina magutu kwina mathati irunda na mutari ura mwake akayutia kirunda kandi side kuratha na kyo nyamu tambogo au akare nyama watura utarite nyama Yeah. nuntu antu bara baruthire mbichaira yes kwina infrastructure taira lakini for you niyo yetenda interactive in some of the schools iroko ni tumitwe ibura uthi yoga kanyomba ukarega komborania nyomba era nkuru igakaro Okay. i mutego na tiaruthirwo deliberately na atongeria bakithomo mbarira kenda bataomba kwaga nyamu twitaga handship nontu barutha mantu monthe barikia rira antu bara baria kuraitha mantu ma handship bathia bakonwe nyomba ira ndu kuraitha kathanga primary Yeah. ane ba positive kuthungira kirachini kia bando ni to meanke mingi pui Okay. mbica nontu bakwigua kiaira nthi ikuonerwa mbeca cia wakwa gukurukira obici cingi ciaka cia no yari na muthaka uyu CEO so ende baruthora kenda baitie mbeca itaruthitwe nontu gukari Yeah. apana Okay. umwe kuruthitwe kenda baromba Mbecha. na imagocha kurutha mantu mara Okay. imagocha ituringa mbica mbaricio Chonde. tuge ni mbake lakini tindirekerie lakini tukuwa complete nondo ende antu bara batakinya tharaka bai chukuru ira jakito nanta I think okathi no tuika surprised. All right. Ibwega sana. Would like to comment on the same. Oni ampendete our deputy president. Na nkwendo muteithia. Kan deputy president ya wandiship. Menya deputy president senator bicha isi flight all over the media etete na ndege kukinyanga ntaka wa grasi ya ntaka Tharaka Nithi county. Is it true? Senator No, mabwana sama. a flight etete na ndege kukinyanga kwa kakirashi. So what we are saying simply feminines na uni kama chukuma buru and I will say it we need to feel the power. It is responsibility imwe cha MP. Lakini menya MP for example into bigekero budget ine you want to rob from the PS kana minister ora be responsible kaya manto ya shukuru it is very easy kurobe we na deputy president on your side no kuona akeja kuchukumira those people those members of parliament in Tharaka Nithi county nina ndaromba Burundi enda buru ukona the 2 years remaining inya gwatuika gwe kingi buru nya gwatu metu mbugire kaire tutijire what if once tomorrow imbiere oruju watuika for those 2 years akiuma nya gatiga Tharaka Nithi kalio paradise ukona okangata kuthithia Murang'a na crash yake kiaru eke yotuika auma deputy president Tharaka Nithi kali paradise watuika iraci bibu kuingwa mbica bya ntaka inya biteo ibi momori binge byaki yakiwetere kuraunci gya ntaka na ndege watuika ikiiga menya family zinyo watuika ngwene members na member of parliament how much does it cost kwa kiraci kimu does it cost more than $1 million kwa kiraci kendana ndi wakagya ntaka no you know that's what we are saying nyambe ci kuthithia empowerment ya so nyaketha no contribute ciaku kuthithia ate atukorwa na empowerment no tu bombere mambugire it's a political tool is a politician he should do that but imbe ci uguita nyingi 1 million 2 million ugatuika ugwe 1 million me imbeca ciaku tutekurega iciaku but mbinyambeca ciaku ri no thugani untu bra umbo tuthithiria kwa gitumi nkuruki mbeca ni ciaku no tuwe mutongeria nkuruki mbeca tukaya tugane 64 shillings imbi tumite kwa kiraci kim I believe in a community nyaketha itukumita a political tool ukaja gwitage community ja skuru ja wira go kabakira iraci biere bibiega monda ni crash bakauma kiraci ne kiantaka bageta kiraci ne gikiega mndura
uketha ukumuaffect more politically than gwita kumunengera 64 shillings nukuona lakini 64 inenkanitwo Kisii bwana Njeru ti Tharaka na ndegwe na angu anoto nego saturate ndenda tu magaruka ni tukuya ruo alafu tuibe tuicokagira kengoto ndena lakini nkona wena inkwenda kwari mantu ma cukuru ira yantaga nukumenya my brother atikumenya geographical locations cia Tharaka kamutu andu primary na andu arari na new settlement nuntu 1964 Tharaka bakwinga tu shifter bathamire guntu kura bacoka nogo rira bacokire no iro professor Kindiki arari utuika senator wa Tharaka Nithi otwa community ni kwenda bantu baomba kuigwa bena ana bao bakomanaga bakiruthirwa cuku barotha kamutu andu kuma kamutu andu kuthinkironi kilomita almost 20 kuma kamutu andu kwenda Makathanga ere gusega circulate kilomita almost 30 so antu baraba banga bakwenda kuinitiate baeja na kieni kenda kieni kira gitaomba utuike independent na antu bangi watuika MP Tonga Murugara George na kinyamucie urari mukothima na senator bathi no kenda bagwata kienikira ukanenkerwa mbica ya kamutu andu primary emunde bwana Njeru niombega nkuruki ya atukari bwega tia tumurukia nini muthikiria na murithiro Meru TV alafu twachokera kengo tukainambira kwigwa tukithirikagiria rwari rwetu na guku ni kwa Meru TV. Didia turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo Mogi Njeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabarani ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gonto gukunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust.
wethiritwo ugichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere ubichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Jakubu emwe mirongo iri na ithatu mutore wigorote turamwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi nakwambia maneno utega akarija mtu witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau norirwe ni uria kari achoka gwitegera kairi raumiane sema nina romba ya Indani ya Thiri FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubango ne jwa meta watanagira na oni tukuchonde cha Jumatatu mweka Juma kwa mbili tha mugwanja na nusu mweka tha 10 twigoro tatu amwe turombe amwe na nkuruki twithuranire ni untu kwina ga safari to marungurura riwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria Mwirigi nkubanga banganie kenda tukinyaga safari kau kama twine mwathana kutharime maneno staki
Ibwega tukoina mbere kwa twecho kagera kaire murithirio wa Meru TV na kagitaniaka tuthite na mbere kwa tukeragiria tumantu makona mwerekera umugongo ndenda tugia na rantere cia Tharaka tuina mbere kwa tukirithagiria muno cukuru-ini kwarirwe na nda tuino chonde chithiri tukina mbere kwike wetawa kuma kiri mwandiki wetu wa ndeto nterira tawa ndagara waiguna ina mbere kwigua gitu nenkagira mibimbi cia mantu mamonde tukoina mbere kwigua tukiwetaga agaugu rukirirwa emunde kwigwe tukwina ndeto cukuru chithukangite itiethere twikiruthe kwa bwega itiethere twicisa sawa gatwone bora kwithere tukarakari ikere cukuru ya primary ya Kathanga kichigo munge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Nimechelewa shuleni, mwalimu tamwambiaje? Amwena kwitherwa na bari na bata ya kithomo guntu guku inaone mbicha yonge kuonekana macukuru. Hakuna kumbani na kanyariwa amba ndingo imbomo kangu mabati na magiturekanga mirinya na kinya kwagaroka tiarito gukarira tiri kujorira chini mama mathina rito bagukurukira bya kurukwika gita ikwaga bakuru tabaguye mutharaka aria mukarunguru kaka aria gira nkanga mwathunyo twakwa kainya gokururia kaira mugunyeni eni tumukona wanalimu wetu mama bagara ntondo ni aguna tirini wakini wakira ntugo bali yakubura nguo ntunge otiuba karutha itirini bali muthatu uyu na mungi karagiria makumba njokira irachitahira makumba bokwa ntondo inu ni rachibia itugi gikomoka mwana nakabwa kiubani kaya kukamata mwana akuringwa ni bati kana akotabonge akuringu ntondo wanankorora wananchoma rwikara rionde rukororete na nchoma no ntibwatirieni ikumanthiguru Ogono abugo kari cukuru ya primary ya Kerande wandini agatunga. Nombe no ya bateri kwethero ere kirasi ndi aciari bakiaga manya makumi ujoria. Kibarati mide guchanga mabati makuru wakirana bao bathoma nonto bokwaga ugite. Amwena kwerutanĩria mathomoni. Na baba ibakunyamara mono ithendeira bagukurukira. Mono mbura yurire na ruo yuraga ekanjiria kuomora ntaga ekathungira kura rwana ruri nonto ruo ruyaga rwaya rukaurura tukathi tugakanda yaura kaire na ruo rukaurura ntaga kwa mbere tigo anto bagiakirwa cukuru bwega tigo itotemaga ituge turi aciari tukaya kwibakira na kagita kara tukwibakira tukebakira tutiebakira bwega nonto kagita kara tukwibakira turibakira turi ngene arume ne kuru na kagita kara tugwaka turi ekuru nuye mwakire wekuru tonto mwana antu arume Meru TV ekimurika thina wa taino kiri cukuru Kathomba Tharaka iri ogo cukuru ya Gakuyu gatiriko kinya kathandeni na twanthajo chionthe kuma Tharaka cukuru jego mama ikinjerekana nera wa kirogoro rito barachimikaga kuthi kilomita Kathomba mironi guchwa ruji Ogarionga cukuru ino cia Tharaka ti gwagiba ruji gakibonyamaragia ritwa kinya gwagiba mainyama stima ikinyamara kinene stima ira ititotethagia nontu ndikatikistigwa kanisa ino ya Kathandeni na propomere ria kubire na kanisa mono yugaga ndandandandanda mwanki ukoga papa tukaoria cukuru ni bia endo tithiaga no na arira chini ututethia kana gwankana nwako imbisa tu tuonaga nere na mianke mingi tukionaga mbica tu kere cukuru ino kinyari mwikinyamara kitheri bakurukagira agari mubanene bakiogo business staff room giontokira gitumaga bagakara kiri makuti tigas ovichi wendi ticha bunkende kwa na staff room itirio tutiena staff room tutiena head teachers office na emwe ya ino kuona ino irachibibio kuona isto arimo batie bantokara na bibo kuona kanyombi kanya kiaka ikareru mutho na tukurete nyaki tutura kura twikura nyaki rionde nyaki ni aurire mburera jaura nyaki kauma tiejo mono gukatiba ya Kenya neresete bata ya kira mwana kuwata kithomo kega na kuthomera bantu aragirite ende gitigo munge geke kia Tharaka bobobo gitigo boringono cha Kamankura arito bakethera bari atareni ya kore wendu amona kwethera Tharaka ni notongoria bomba kubagarurira muturire ojo Nitamwambiaje? Kuma gitigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbeta ndagara waigona
Ibwega murithiri wa Meru TV ibu mantu makarakarangi ugu tikumenya tumba kwa no wofili tekethirwa ni rwangiro kithomo kethirwa ni thirikari na nkuona cheri bakibu magiri bakari mantu mabwana Samuel tikumenya kaigwa kawe batumika na nurongo kana imbio kana what exactly no kwena point actually tukirikiria mbere maybe ntie chwa maybe mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara tuwe bwake maybe no kwena point on the same ntikumenya no we ufilite kirinde tu no tuona TV tukwenda kublame anybody na gufeel nontu Tharaka ni umite rugendo yite rugendo ruraya muno rwa maendeleo Tharaka te cukuru 6 Tharaka ina cukuru nkurukia 60 na ira ciatangacirwo ari cukuru 6 no karaitha mbica ira bwega gwaciraitha bwana Faminas yes kiringa bantu amwe itikwenda kuonania compound ya cukuru yonthe tona wethirwo kiraci kira gionka gi cukuru inu kana kwina iraci bingi yes biruthitwe imweshimiwa nontu kuririkana gitara ya Mburi Muiru na gitara ya George Gitonga Murugara macukuru make muno so ikuonania kwina gintu kwina fact ekwithwa number 2 yes custodian kana monene secretary wa board ya cukuru eta wa principal headmaster na noe wagiri kwaragia na kunenganagira policies na communication yes imbino ndo atakuonekana age-emphasize mantu ni mara kana na tiari bathiete bakabanganwe bantu bakeruba uge ogu bakenda kuringa siasa fulani bakenda kurwa either na mujumbe kana bakenda wakarietwa na deputy president ruko because ukakwithirwa kwino mabure ogo the principal wa cukuru na batiri kumira akauga anaiba konyamara nonto noe onenkeretwo authority ya kurugamira aritani bara bakega gwe cukuru na no onenkeretwo authority ya kurugamira cukuru Ministry of Education na TSC Kamwen Trust na utuika the main agent imbino ndo atakumira auga manto uma kwarwe na nto abu nto outsiders menya bara bakwaria na nto bate stakeholders yes lakini the main muntu ura womba gwitigika thirikari imwarimu and teacher ariti akaria tugetegania na ndeto ira nuntitegania nacio nontu ndi muthomi na imbije muntu ura batiri kwaria ende Tharaka University Muriungi akaria professor Muriungi akaria Tharaka University kwaria yes in school ara headmaster atakumira aria manto amu matie noma na wame noma na umire kana ringire mind master muthimo mari ndeto inu nondu kuona kiaira nthi ni imwe era vision 2030 enenkeretwo ma million ma mbeca ithiete ku wakwa ini nkurigwa imbino ntu baruthagora ani kwenda kuthukia rieto ria Dr. Mutegi Giti bwega kwina actually kwina murembo wetu alisi arembera ntochwe alimu babu bachukuru inu chionde maybe next week na botu wewe bwagwa rugono ruona bwana credible do you feel maybe kwina ifile ya mtu fulani do you think kwa mtu afilite ndani ya rutungo bwake I think wana ndikwena ndagara kuga tinga principal kana headmaster akaria na indikania na ndi nyanture ne tugeja kuona njira ahinjuki kana ina metaro ete ukara bwega nyatukandamana nabo kamure kale abukona ni njira yu ni thuki tutitikia ni thuki nuntu cibu kana cibu iraria million ture nuntu no mwene nture but I must say ukona principal and master any teacher uti muntu enda kwaria anything to do with uthuku ba school nuntu MP is a very powerful person MP naru akabangora ari uti school ere ori uti muntu utijo uterara school akabanga wikie elsewhere kana ku fruitithio kare uti school ere ori ibo beko sana those things akauga na arua utiraro akauga na arua wandikwe cukuru fulani katorirwe the other day nyibarai baruga cia kwandikana wetha enda cukuru fulani gokatirima na principal na mwarimu ena baruga embi cukuru nyote ukari ukuga no kwenda mwarimu cukuru ugaruma kotha no retero mwarimu Kiswahili na wono ina arimu ba Kiswahili bangani bakurio kwenda mwarimu chemistry ugaruma kuona mtu yete mwarimu Kiswahili nambi na baruga that is how powerful they are na it is intobia mato ya gicieza
gikaria gisiasa uti mwarimu technocrat kana professional mba gukira ale ambiria go complain such things nya Tharaka University na arue kareta thina utithira professor umarite ambiria kwaria na nya skuru ile nyingi nyere wigo wici kurega mwarimu uti mwarimu mwenzake umba kumira auga itu kurega mwarimu fulani no community mobilize go kathithia ate so bombere mante ku nte kira 100% and one don't skuru eu geographically nte ko memenya but mbichene kuona yona ni makuti kuona yona ni irasi bire bithatu kuona yona ni ana be irasi ne bibyo nde bithatu na kuona kioro ini me irasi biu au antu bakwaragia TV-ni kuona twana twitegera antu kirasi gikuruki yo karayandigisha bategerete ni kirasi gituriki na nevertheless nyake twika kirasi kimoyi skuru jeu ina wa modern century kana miaka yetu ri na arua ukinyo tukenyi kirasi kimwaki gikariu skuru jeu then we need to get concerned NCGDF yetagwa thaire no more than 100,000 more than 100 million more than 100 million na tuge priorities they are different but my friend agara kuga na thomi na professor twina tobathomi Tharaka County professors and so on. The most important thing to akuga inumete so kagita ni inumete safari ndaja monke kinya wikinyete but in the gurone na runya no toro want to be complaining by the way na jali be complain utigi ntukingi tubati gwikira the first priority guruki education na runya dai tukuga mateka petition minister wa treasury na ugire very well categorically madhwane yale petition is 22,000 per head lakini banenka naira 16,000 per head so there is a reason as though in school zero singo 1 week before no tumbeza cha petition itomba kana school itare na mbeza cha kongana cha sustain alitoa for more than that 1 week unaona na ukoona kwena ukweli bure bukwenda kuthithia hata ukunekanwa so ntekwenda kuga mujumbe ono ntekwenda kuga deputy president ntekwenda kuga anybody but the situation is pathetic whoever is responsible he has a reason to get concerned not for me mwana okwana ugo ngewe in the region uchijite we would not like to see them be in such classroom atiaba kuthoma to ba compare na mwana ule wipangani unaona na the ranking the whatever whichever with the handship and what uto ina concern na performance ya mwana ethero gwete 200 umete skuru jeu ethero gwete 300 umete skuru jameria skuru ogete utumuntu wati waikia certificate ikyo na ya 300 kana no ngai ikie wekyo na ya ndi ateta kuga umete skuru jere ntaka uteno certificate ikyo achoro skuru ntaka kama wana ore disadvantaged completely na lifetime wewe na maisha yao. Alright, wega sana. Ndikana kwebuku kwena uba kuongera bwana Samuel. Nkwenda gutethia bwana Njeru. Mwira atiri structures cia education itirutangu gita structures cia siasa na arome. Tende in a school kwithagirwa kwina board of management. Mwarimu no arege kumira augaini onkuga lakini no tuone chairman wa BOM akaria kana chairman wa aciari but utiomba kuthioro maciari atiari baero ba kai na batikugiba authority ya cukuru no tiomba kwarire tende ntiomba kuthi ndoma mathige mbambiria kwandamana Southment uga barabara tindo le achandira kimwiti nkauru orio ayu avota here nkauga ndio menya no mwanka gwithirwe muntu ro complain ena direct authority ya go complain na gitumikira gyote mwa complain igyo tuminkuga management cha cukuru inu ni chwewe bauge wethirwa noma na kinya biyo inko invite camera chenu cha Meru TV bo bateri ko the ground utiona kamera bateri ko the ground boga asatini ukweli bora kana boreo kai muntu athira yo cha kamera chake aringa mbicha burakwe na ndikuwa cukuru irani mbega bwana Njeru timbega ikariura but na kinya wethirwa timbega etibatiri tukwethirwa itumirwa ye siasa mwana tibatiri gutumirwa kuringa siasa sawa sawa ibu kwenda kumaanisha ogu alright bwega yandi kidogo babere ma musiari istikunda o munene uskuru
na ena right ya kwaria ja voter uromba kwaria njira ethuki kwa muciari kuga kirasi kithuki there's no problem with that nonto no ku feel the heat mwarimu ejete gwita na warikia kuritana ari wa mushara indi muntu ro ku feel the heat kana the challenge ya kirasi kikariu muciari na mwana na future mwana we board of management irundagara kwariria Samuel bije dara composed of wambere mara kwetha kwenya MP representative are ukona board of management iro kejo metegera the people who are there and the member of parliament representative are na crash ki and member of parliament wao expect ya kumurika kamera na wa crash ki nanta ukona of course you not to do that na nyao yangu ate ku feel the pain yera mushari akuwe na mwana we yaromba kuwa pain ya mwana ukukio na esa faka so ntikwenda ku confirm kuthuki kai ukari but ante kwenda ri ntikwenda muciari uri oneka yeka ku give false information kana muciari uri oneka yeka kuthithia the wrong thing kuga kiraci na mwana we giti karibu ega kiraci kira mwana wa kuthomera giti karibu ega and the leaders na bring leaders to that task ye kuthithia environment ya mwana wa karabu ega no to school in fact in a community the member of parliament te BOM te mwarimu school na community na mwana na muciari ura bagweta kuthithia ate ku tethu school ire and the ketha bakaigwa pain they should be the first people to cry no kaigwerera ni rumi na nde kwenda confirm ni gukari no nto ntendo kuja lakini nda advocate usamora kuga the media uwe kavere no nto no ye kavere uwa kuga yete no ye kavere jau na ingwetikie kavere kamera yuchiri ono no bakabaga the media na uto no cia media na nde aunde ndikumenya kethaga tugakamata samoro twita no every the media but ndenda inyani kuigwa na ndi beside the media ndenda kuigwa sauti ya any other person confirm but if that is the situation ketha nuko kari then it is pathetic na the leaders responsible they ben iufiria to them all right inkwelewachwa mheshimiwa agaibu kwa na tiko lakini ngwetin kamu tukarani eno maybe kinyenda umakire mitamu kamu ringia mtu maybe twaranga eno nkamenya gukari atakungwa no ntwikweretwe kwena mantu matako no tuba time ntikumenya to ya account ya Meru mheshimiwa senator imibango ile kwene maybe so far so good itonete akiruguri mantu mwanya kende na kama shinani imbiyo ingeni yethiritwe maybe akiareria kagitania ka maybe tukirikarikiria thank you so much na thank you no pakanya kau senators itwije Samuel na kwaragia time about responsibility na delegation na senator itwije mwakera by they am pushing and I'm advocating for situation area ya kwenda kuletwa ya kuraga tukethera registry charge go ya ku registry oversight do their responsibility and sometimes mbecha change ndie injega lakini kenya kuona channel wengine kuletwa itikuleterwa siasa ni itweka mtu for the 5 years wa karagitene utingo wengi ukurita kithiuruka na mbecha cia siasa cia NCCDF ukiwa empowerment kuthiuruka cio kiri antu ukabakunika metho batigana ndi bateona the new thing ire batere ko kithia as a member of parliament then it is wrong na senate ni we kalini cheu na ndio twika gutembesha betha wena cio kugea wi kuthiria oversight kugea wi ku registry na ngugea wi gukaria kana ku represent the community na senator wetu na ndi representative of Meru County at the national level ili mtu ko oversight the county government na ili mtu ku registry kana kuleta mawatho yara yagateithia the country na even majorly the engineer represented on the senator of the country and the speaker of the country then you need to you are the first person as a representative person you go batere ko kimenyaga mwatho ya jombote je your community na so far in the other time came out to registration na letete ndiru ya kueberia kemera kuma drugs kenda yetete ki several stages na very soon to expect to kona kemera gitara kwa cash crop kemera kyo the backbone economy kana agricultural sector Meru County na kwa Nyambene especially the Nyambene region kieberua rutere ruto kwa twina tukona nyambe cigitengerwa igitengwa iga tonyitho yora mbecha chakawa na majani na kemera kingi itengwa kwa kwina mbecha igutengwa no to kwa kemera no to kera hi konsina kwa
cash crop rather than just and drug. Na itonete pia iketie muswana junge jwa nyejuju and advanced stages autonomy county assembly tuike na at the end of the day MCAs pesa ciao ite wali de nuna chia executive no tubro bugateithia muno jontu rethera ndrendete tharakaniti county muno the other time barare na mukuchania budget ukethera gwe MCs bo magale runtu batio maka na MC na batiko na freedom na independent of mind kiendelea kuthithia oversight atega atwike kwina antu akuga ngavana na kuthithia bwa nyara ate kuthithia bwa nuntu no kira ngavana amwatai amwata mbeca kou autonomy ire gatetheria muno county assembly tetheria oversight nuntu nya devolution ekithithwe thithiru nya corruption devolution yethithwe nya corruption ukethera ndi county government china a lot of corruption and embezzlement of those funds but ile MC nuntu no ikiare athithia oversight agatwika en autonomy wembeca cia waite kugwatana na cia county assembly na cia executive aketha na freedom na free way ya kuthithia bora na itete ngo muno ke manto ya registration ugathe hata muno retere reform cia kimera kia majani cia kaua and very soon we shall start reaping those benefits na so far tugaga na ndi manto ja 2027 tutisia senate tutangugi na litangugi ya senator nonto buga itu compare na the other senators bara bare on before I think he is one of the senator tonete agitangu gewe senator dirira to ne omiro na gwe ino to kwawe agita wa kothia agita wa ejite akabuka maguta inde kabuka rega maguta ikaethirie thina iria tware acio miru twagia thiri na ndi at least everybody else nya investors bakuwa no ba invest mero kukiririe na mbuge une ngo gya kurita cha senator tomorrow ikeja no ntubungi no ntu na aru ari wero giti ubati gwitanguge na gitekere na power na giteke woyo na power ile woyo gaitanguge uri au rujo watwika wikingi ukwenda antu bagakwe baruti na kira wi uthithirie na arua na tiwe gitene na ndi nukwenda ngavana nukwenda anything nyatha ituramusukuma tukauga na yes na mbina imanto yeju akuthie ja agriculture turona ethetwe minister wa agriculture manto re nyano wa pushing kurukine jaka actualized na mpwe na tugakara gwega ka watunywe gwega anyway kambo ya kile bwana Samuel tukirekeria munini wa rais nethe twakendera so much kire cia chino chenagao county chenagao maturani I don't know buragomba kugokeraga atongore betu bana maturani na akari betu batharakanthi na Bamiru kana akariba Mount Kenya no ntumiende akarireta mwana muji twiringano isiasa bora tukwenda na mantu mangi tamara bwa bana faminas ichokeria karibetu ba Mount Kenya East nkatho nuntu wa mbere magwa gwitigiria that professor imwana wetu na imwana wa mwathiki na imuruti ngugi na rira tukwaragia tukwambiritie mbigirwe kwa Njeru agitigiria that kwina ngugi kurutika na kinyani ngwitigania nawe kwina ngugi kurutika ngugi mbega kiraka uria karibetu ba Mount Kenya East Meru Tharaka-Nithi na Embu ija kwamba mwana uyu aciariritwo wetu muji lakini na inspector arutagwira Kenya na mantu marakurutha ti lazima mantu maramo ndakenda kurutha mandikwe maugirwe kamerani to tukari kamerani mamona kurutha na ti lazima matangazo makaumira makayo tangazo nyumani nontu turenda gukuria mwana wetu atweka mutongeria wa mugongo no tiomba utweka mutongeria wa mugongo ekara waku muji witinda waku muji warumwe bya kureana antu baku bakare utukurumia antu barabangi na ndwero thiete kurwa indwa ikenda mwingi so tiomba kumiomba wenka iketumi tukamunenkera rutha athiuruke nthiguru yonde athiaruthe ochore na Njarua aruthe ochore na Nyanza aruthe na Kisumu na ara Mombasa na everywhere else kenda rira tukamutuma tumwire ndithio turetere giti kia mutongeria wa mugongo akathi nara akiwa rira nda batiri kwinuka muji ndajire ndabwatie kurutha undu fulani Turukana rira nda batiri kwinuka muji kiathonika mwana wa muruajia ndajire Mandera ndabwatie kurutha so mantu maraimo magate matwana gitikira tukwirigira kia mutongeria wa mugongo aumite Mount Kenya East so itotire wazi rimwe kinya rira utumana itubatiri gwitigiria na bati gutumana tirazima aje wengwa tukwina mantu maingi agutumwa mutongeri wa mugongo president akumutuma bantu na itukwendaga aja kanisani Meru tukwendaga aja Tharaka-Nithi
so atiera president ntithi na rogo ntumite na mebia indi kanisani mokothima so akaruthora keigua kegwa na very many other leaders in this country bakona na kuruta wira bure batirite ndona antu wingi ole landema ole kina akiuga manto ama kuuga running mate mautwega too much professor na kuruta ngugire batiri amba tu njoke mbere antu betu kirage kubamakia muno running mate weba kwandika mitandaoni angati tweka running mate 2027 kinyendi ugwe deputy president atai running mate 2022 so tirazima utweke running mate ke no tweka deputy president ndo atiwe yake gerio kwa thiro anza so kira twina kyo tubatiri kurutha thaino na tumwe time na pressure isa sawa wana Njeru na Faminas kumonenkera na kumwiri tubatiri batirira kurutha tubatiri kumwa time tona kuriganira gantu tukamuririkania anjira ya wendo tina njira ya kumwe expose mwicho mbuge atiri kinya wethirwa muntu nendaga kuonania kwina gintu kwenda tendi mwana kenda kugurirwa nguo ni the atietera ntwira kwina kiatho mujie kira nguera tembo kangu kendera ageni baba tinguragira nguo ikira at least no egwe ni nkuru ikira yo lakini umwere baba nkwenda nguo ya Christmas nkwendere so kuthija kuruta mantu mama thuku kumiria kenda to associate namo mwana wetu na mwana ora tukwirigira atuika munene ro no atio to acho kwendao nuntu munde tugachwa muntu tomba kuris inimeru darakanithi akinya kiwango kirake ya deputy president kinya tugambire guchwa twiba thato tutiona na tuongera barabangi tutiona nuntu it is still injira injani rugendo ruraya muno rwa ukini bwega so I think tukariogu tukathi bwega na ngugi bwega bwana family. Thank you very much. Bwega sana. Bwega nuntu kinyabwa kuona kanya bwinde kwa kengo twinambere kwa tukianagiria rukiriro ayi munye kumyaka kwena michetho banganiti ya FKF weekend kana okay twina michetho weekend Mr. Famina na before mbuga michetho twina weekend ndaromba tumpa like mwe I appreciate our member of parliament Dr. Shandrak jombugire itonete minja project cia thirikari nene njira itwe ci kuma kiambo kwina mandamene injira ingi cienjerwa nao na kugwa manto ja ofisi yo atulete registry registration number certificates nini na tuthiritie manto ja manene na nukunya factory cia marigo chikwenda kweja so na thiritie minja project but murikani okairi tutumi na kacha mubira FKF Secretary General each and every time they keep on asking where is our member of parliament na ito amonengere proposal last week on Sunday na ankoromba na ndio tudhithi mato jama ingisa implement ya project na watafi na ito como appreciate for that tukoromba inyama to jeki mubira mbuga kairi mubira itume telefone area ya tournament kari ngo kadire na tuthuganirie robustly no ategea proposal akona what you need to put input ya bati wekero ga gutaura but na tutegere na metho jange no to people ibakugwa je kabe neglected no to so many other areas is doing very well we appreciating for that but nande tukua tu left out nageria tuko miaka ero inkona miaka ero you don't judge someone by 2 years ania no to na chio program chio de temea kurana at the same time no mwakede kwena program mbuga konete a priority njira a priority ofisi cia thirikari a priority so many other things na wekera kwenjera nya wekera rami but no to nande si juketie si dirange tu ema nande at this particular time nageria tu kuchokeria beauty especially we shall appreciate so on weekends the league is ongoing the league around the end of September we are to at the middle of secondary now our teams are doing very well to in 40 teams which are registered with FKF na to in a zone that they are doing very well when a lot of talent when a lot of passion in those boys
na ingwetikia our member of parliament nonto he is the closest immediate person ya South at the national level akeja gututetheria kana akeja gutetheria ndakairia in future tuketha twina banjefu baube Mexico tuketha twina ba kianja baube Sweden ndakaingi na the talent is the most paying thing kikona nya tukisukuma DCPC urira mtu ariringa mubira aliro 25 million in 1 week ugo gitinda guthwa 25 million in your lifetime mtu arimiona in 1 week so tukeja kuona millionaires jabari hapa thatu bana batano supplement then together to so much ahead so let him think about us na wana hata ikani bwega sana. Thank you very much bwega nonto bakuya. Thank you very much. Ndiko miaka na mugambo wa mwisho kabisa tukiriki mugambo wa mwisho ndi ugibwega nonto bwa kinya media ra thire yona ni batiri kuruthora kenda tongaongera bugibwega na iba kuona kinya MP orori kuna kuruta ngwe wona mtu akira waongera kwibwa kuruthite so imbugibwega nonto twina maono ma mugongo wetu wa Tharaka Tharaka Nithi na kana Meru na Jumla lakini twina wendo bwa kwenda tongeria betu nonto twarikia kuthura mutongeria miaka 5 akaraga miaka enu no ario tukathi tuchinji nonto karaitha kinya barauga bakwenda kurikola raim ngoro ndonire IBC chairman auga gutie sheria ero ya kurikola so ende kwibo baringaringa nonto itireo tubatiri twarikia kurutha kuthura mtura twathura twamutara tumunenkere time na tumurespect igitara kumuruta ria kinya tumurute honorably so turekaneni na ndwa cietu cia muji na mbinambi na we expose atumantu tura tuthuku tuendelea tongeria betu nikenda mugongo wetu ukura otherwise nimbendete antu betu ba Mount Kenya bonde ba Tharaka Nithi na Embu na Meru na Imbiti igitare atuthiete gitata 2032 tukewa tukina rwimbo rumwe na twerekerete nyombera nene garwira nene ino tukathija barabara ya mira bakarira mirano baraba kuria ndwana bakarira ndwana nobo na baraba kuria muguka kinyabo muguka na bila pingi baraba komerwa bakamererwa no na baraba komerwa bakamererwa no na baraba bakioro no tukaringana gira kioro sawa so ngwitigia gukari ugu twendane na turombere mwana wetu nikenda umba gututongeria tukarata migongo erengi ya Kenya ira ina miaka 24 ira ina miaka 25 na kinya tio tutara miaka yetu tuga na Mount Kenya no athuru twa mau ni twarega kuona mindera yonagwa na tio murungu uturirikana tuona mwana wetu umwe atu represent miaka 10 kana 5 ira murungu agatumbithia thank you very much bwega sana. Thank you very much Murithira wa Meru TV na inkatho chimwanya tuno ntu bakwina mbere kwa wiki onini ya TV yaku kuma ria twambirie mwanka kagitaniaka tina bonge tuwatanite na bwana Samuel Matiro kirero we mundi na Njero Credible bara tukwaranigire na bomantu makone na siasa chimugongo kana mwerekero ya mugongo arukirero we mundi tukeragira mantu makone na uchumi na bora amantu methiritwe makithi na mbere kawithira bambitira ni family nazwa kimathi na guko ni kwa Meru TV Alex akina Rolina kina Winke na kina Naomi Bonde baba ombithani ukinyani mubango yo wetu rukirero we mundi tugakwendera ntu embega.